Na mu amukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel ya namuntlha of course hi ta hi kha hi vulavula i Gagash loyi hi nga ta hi kha hi n'wi linka na Papa Rhulani and also like styles na yena hi ta hi kha hi n'wi linka la and stuffs like that. Yeah, as a continuation kahle kahle ku update akhale ngokwala Gagash a kha kombisa tisa ku Papa Rhulani a nga yi love and a nga yi book and stuff like that, so swi kombela ku hey swi vanga impact yikulu ka Papa Rhulani laha yi nga fika yi apologize. So if you get the video, I'm sure I'll channel music. Hi teka serious mara. But let's go. Mr. Gagash, na Mr. Pilani, bagam komi. Yeah. Koko komeriwa. Papa Rhulani mila. Inaso. Kai pa choose na muda, bobo na luti chili. Akari ano mungtu ba ko mala menta. Trigo. Sancheli wana ses. Oyiga I bara Jews. I'm going to love you know content mara in an a voice in an voice and the Papa Rhulani. Hi, let's go. I'll show you a strategy from new management. Yeah, Papa Rhulani as I'm sure I'm referring to Munoko on very intrigue and stuff like that. However, Gagash we are Africa enter live. Langa Africa come sata maka da letiwa. Let's go. Sure, let's go. Imana ko yarasele bot Papa Rhulani restore. Oh, na me sorry. I'm still lava nendla yini. Ha mi lava ni n'wi endlela yini na vulavula ni va matiko. Mi lava ni n'wi endlela yini na sweswi a wu tshembi. This guy Shlama Swidi Lamani. Show the biggest boss in the game. Sure. Papa Rhulani, sorry, na sweet. Matago, let me address this thing once and for all. I think I need to come na kamutani samle kwala ishela. Ngwela ka gazami mina ti entitlement ngana ti nwanta ku ri swilo mi lava swi humelela leswi n'wi swi lavisaka so loko na a ruketeriwa la a va nga yi va n'wi byela ku ho sorry ka masipala kumbe i nga ha endli a va celebrate laha a ni vula milomo a ruketela na mana a ya kwala a ruketela vatswari va mina everything mi swi vula kwala ka social media kwala swi humelela kwala ka social media mi hlekelela mi swi mi tsakisa sweswi mina ku vona ku mbele ku hate so ni ta react ni ndla I'm not going to do anything. But I'm reporting ka win. And I'm van xikwembu man. Okay, sorry na iteka, it's fine. But I have nothing to do with him. That's me. I'm very clear with that. La meni ba bunroko. I chain. Whatever arrangement let me tell you ngatang ante. Kumala kumwan la ngatang ante the bookings tame. Na mchuzo tlanga sana nae. So loko munhu anjela boy 7 na swona ka ku ruketela. Mina vona ni mirin and number na ni nzini ka chapter le have nothing to do with him. Ni nzini ka no nzele mahlweni buto. Ni nzini I'm not going to say anything about him. Buto mi jia mahlweni. Because when mina ti entitlement ta mutanga ku mina na switwi ni fanele ni type ya ku 1 month ba ko mara iri sorry mus. So okay lokata so akuru ka tero ngwana I don't know what I'm feeling. Ana wena nga hlangana so. Leswi na hlangana so I was tiwa wena. Ava ka ba bana there's a video la ngwana nga tsama hindzi wa kwala ku ri na madlako ta man'wana u bawuluka kwa hala mukhukhwini kwa va ka n'wi aka vulavula vona mavoko na swihlangi swo bawuluka la va busy va ka yes bro kwala celebrating the same people va la vuya ka me va ta n'wi byela ku ri I must react man ano ka n'wina phela me and I remember I've got my own life before sweswi munhu swi hleketa ku na vutomi bya mehe Ngombe tu ngo no one saying bi kumba ni twinchumu kumbe swilo ni fane actor ku ya social media iri ana anya social media mina I've got a family now ni fane actor ku ya social media iri people what are the people saying about it I can't be doing that. I'm not subjected to that and I'm not going to succumb to that nonsense if ku ri na swilo swi mihleketa ku ni so be it akube njani
hayi yi kwata ni maspansa mani yi vona yi kwatise leswi a swi serious swi serious mhaka leyi ku na ha swona new management layi ya paparilano yi le ku phusha swinene ka ti-apologies and stuffs ni vona kha na yin'wana apology kha yi direct-iwa ka manager ku a hi la focus ka yona and stuffs but yena le ku phusheni swinene hikuva swi vona ku a swi pfuni nchumu phela ku humesa music nkarhi wu buku na swi pfuni nchumu music a wu va na mali kahle in a way sort of mani kumanyana compared to the bookings leswi ni tisaka xiswona ma vona so hi vuxona mali kahle ka music wu huma ngo ka ti-bookings yes va kha swi ku ri impact yo va munhu a humesa music but yes the bookings tona va ti na mali so wa swi vona hi trigo i le ku zameni ku at least so mara problem i ku paparilani a hi munhu loyi a tshembekaka so we don't know ku a xi nge tlheli xi fika xi cinca na you see a redzi let's go. Tell me how I must, what do you call it? Ni fanele ni atisa ku yini. It's more like mo ni byela ku ni fanele endla yini. A ni report ka n'wina mi. A ni report ka n'wina mi. So la mena la ni nga ta va ni ri kona. La ni nga ta va ni ri kona. I chayini ya mina ya mo tla ni rukete ni swa recently. Mafikinyana lama ni ma vonile a tla ni rukete. A swa ha ni nchumu. Because munhu dla n'wi vona ku no loko compare leswi swi compare ku swi vulavulaka vula leswi swo tala ngopfu munhu luya swi swo tala a lot of things you just said a lot of things about me nsati wa mina wa xavisa yini swi tele leswi a swi vulavulaka makhoxa luya makhoxa a vulavula mana a whole lawyer a whole attorney a n'wi byela ku i wa xavisa ivi meswi ni fanele ni fanda ka simple I can't be doing that never. A ni muzondi no hlangana ku njhani bari la ni nga ta ni kwata swa me a swi nge humeleli tsana na ha ri koka lelele a suka mariveni leyi a ku thaveni ya mina ya yini ti thaveni yini swi you know those things you're clapping hands for that wa mina swi ala ngito suka mi sera video leyi mi n'wi rhuketela kwala ka ti-comment a mi n'wi bela mavoko kwala mi vona video leyi a xi n'wi twanga xi chaya ngopfu n'wana swona ku ri n'wana ku we chava ni nga ni ta n'wi chava yini me ni ta chava yini i ncini xi chava ku na hambi ta vuswa hambi yini hambi bank account hambi anything ko va ku a ni ri social media ku tele na madomu ku na swihlangi a swi twisi ku endleka yini no I don't live with the expectations ta n'wina no I can't and I've got to, if there's one thing that I need to protect it's my heart. Mbilu sensitive ngopfu a yi control the emotions ta vanhu va ka social media kumbe hi ku ya ti expectations ta ka social media. Mbilu ya mina yi nga pfumeli a yi pfumeli that's it. Loko mbilu ya mina yi nga pfumeli ku endla swilo a yi pfumeli. So I'm so sorry network ya Wi-Fi bayizanyana. I think swi twe a swi hela nkwala ni trigo i le ku phusheni swinene ku tlhe ku va na the apology leyi paparilani yi direct-aku hi to ka lekere and stuffs na yena leyi n'wana na music ngopfu ni nge yi tlanga leyiwa hayi apology ya hela ntsena ka gaga swinene yi tlhe ya mahlweni le ka vazaleki okay bazalekele xikwembu xi katekisi lava kona ni ta ku sorry ka metro na n'wakhampani leswi ni nga va rhuketela mina hi leswo sure okay so hala ka ri sitale sivi ya responda handle lexi a xi serious loko hi ra leyi vanhu va serious lekere ndzi tsuka loko xi jinda paparilani a ni twi na ku xi huwa xi yi jinda completely se xi humesa tihiti tin'wana yi nga ri kona xi tlhe xi ba ti-millions of views like ku va na a huge improvement so hi fike hi vona le ka ri sitale sa kombisa timhaka ku hayi apology leyi hayi a yi endliwa adakwini yi kota ku tshembisa hi ku yi nga ta tshembisa sweswo a xi tshembisi kumbe xi vona very a ri soba a kha tinori na le fraud line stuffs a gaga xi fika a responda na yena hi ku hleka la as we can see enda swi helela ngilaleke ri tlha a vuya yin'wana la hi ku swi hambi u hlaseliwini and stuffs but hi fike hi vona kombisa timhaka ku please hi kombela i rivalela damani ku dyoha hi munhu kasi mehe ku ni n'wi kwaterile ni byele mani ku va hi nga ha spani swin'we a hi mhaka ya yena i mhaka ya n'wina one the license of buy a na ha ri ka Xitsonga a ni nge swi khati mistake yi ndle munhu hambileswi lekeri
a nga kombisa timhaka ku dya hi munhu so na mina ni ta ku mistake ya mistake yi ndle munhu va ku mi nga ha ni machine helo ka tivhidiyo ta apology leswi of course le ka ri nga kombisa swo hala ka ri munhu a nga huma khale ngopfu ende xi tlhe xi continue xi bati hi ti tin'wana after yena ni swi ku ti hi ti tale ka ri musi ti above ta paparilani hi ti-views musi I'm quite sure obviously sweswo loko ni ku leka ri ni vula ngopfu na yena na salana ni salana hi producer and stuff sa va hi rivelani paparilani so mhaka yeleyo a ridzi ku vuya ka paparilani ni dalekere styles na salana a tlhela ni dana gagashi without that combo a nge yelo that's it hi leswo loko a mi nge zami subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe Daba jabule narilidwile Zarile ya rigeija Mara le ya chansa bafa Le rijia la droba bulena Ene realize Le ya chansa bafa Nanga siralele mutu ke gabagaru wangeija Se unga seko Le ya chansa bafa